aya di papa aya Ibu Iwi. Ayana di waruno yung haturune di papak ayana di waruno yung noyong adi doyong maka sisi basisir di papak di papak ayana di waruno yung di waruno di waruno yung Ibu Wiwi dai di papa ayana di waruno yung noyong adi doyong ka sisi basi siraldi dai di papa di papa ayana di waruno yung di waruno Ibu Yuli disabut-sabut saja coba Ibu Yuli ayah ngodok lah Bu Yuli dia kodok lah alah tahu nggak namanya deh buka deh asik yo di papak ayana di waruno noyong deui Ibu Wiwi deui anu bager anu sayang di papak di papak di papak ayana di waruno di waruno ayana di waruno di papak ayana di waruno noyong ka sisi basisir di papak di papak ayana di waruno di waruno masih ayam ayana di waruno di papak ayana di waruno noyong ka sisi basisir kada deca di papak di papak ayana di waruno di papak ayana di waruno di papak ayana di waruno
otak doyan demenang. Hayu daripada di negara, mending sun milih pisah pegatan baik. Taida Yuli Taida ayu Wawan piringan Party bersama Rangga Putra. Mama joget mama. Istri ayu jarang dikeloni. Salawer atuh hei salawer. Tapi nyatane dusta, gula si bagian rendah, sing penting bahagia. Ngomong karo sampean, sing selalu gawe lara, mending jadi dayuni, jadi dayuni. Rendah ayu, jarang dikeloni. Hey, rendah ayu, jarang dikeloni. Katerina mau lagu apa lagi? Punya lagu?
ada teh. Yang punya kawasan Cipadate. Ayo teteh. Ayo teteh, kali ini teh joget teteh. Susah geus nambah rumah tangga kepan. Wah dijual. Salaki teu ngarti piraku kudu diganti. Lupahan sorangan batang papasehan. Durian tong pegang mun urang ngarumah tangga. Kugoda cucu busirang rumah tangga sakapen sok luda rek minta diserahkan tapi ibu aja tadi ibu aja tong arah kawas lain wanita ayo ngadoja teteh Rina ayo Eka gogo ayo doi asik ada ibu aja capek cari uang kok dibuang uang buat istri saya asik Bu Haja kasusah ditambah rumah tangga kepan salaki dengar di taungan wae teh aku kudu diganti lupahan sorangan batang papasehan durian tong pegang mun urang disambut Bu Haja gogoda asih teteh asih Bu Haja Agung Dil yang mana nih Agung Dil sok luda asih yang punya kawasan tapi tong arah kawas lain wanita ulah sok ngadoja dapugul ieu gogoda lagi asih Bu Haja paling di ayah teteh ayah so dicabut ulah lebet teuing nyabutna teteh asik sampai cari uang mau dibuang-buang buat istri orang kasusah ditambah rumah tangga teh payah salaki teu ngarti minggu hareup rek diganti ulang lupahan sorangan batang dibasiaan durian nu pegang asal basila gogoda coba pun jadi muka dua kapan arek ludeng arek menta diserahkan tapi nah tong arang kawas lain wanoca ulasan ngadoca dapuku ge cocoba sulam cinta saya pun Katarina capek cari uang kok uang buat istri orang buka dulu lagu ayah Rebi sulam ku kacinta tembang asih Rebi angkir ku renda birani Rebi pajang di Nagapura kacinta Bapak Gundil ayah Bapak Gundil ayah Rebi rung berapa di pikeli teteh
kasih Bapak Kudil. Ku kade anu sutra kaya nupinu sulaman cinta. Saya Teh Rina, hari karena harapan senganteritan di langit barna bentang di rembulan kodok deui ayang-ayangan bulan semu ajak seri bentang semu ngeri cepang cinta lir ombak lautan gumuruh tayak ririhna tembang asih nu cantik. Aduh kumaha atas wae asih abdi leungit teh. Ayo jaroget adik-adik. Ayo. Teteh Rina hayu, Teteh Rini hayu. Ibu nu dilebet mangga hayu, ngiringan kapal dia ibu. Teteh, sini teh. Gusur, ayo dong. Titipkan heula. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan. Mama Ima sore joget ayo. Terbang. Teh Dian, begitu besar api. Ibu Epi aya. Tak akan mampu ku sirambi. Mengecahkan undangan ataukah hanya pelampiasan? Alasan yang akan kau tunggu. Apa salahku? Apa dosaku? Kau tega menyakiti. Kau yang selalu ku puja-puja. Namamu terus. Buat adik-adiknya boleh mau joget sini deh. Kesepian. Boleh teteh yang di dalam sini dong. Ibu hajat atau Bu hajat? Ayo ngiringan teteh. Sengaja kau kirimkan undangan ataukah hanya pelampiasan? Mendadak
sepi